گروه کاری شعبه اطلاعاتی خبر در مسجد حضرت بابای کمال خوجندی قرار دارد. این موضع تاریخ بیش از 1000 ساله داشته. بنا به گفته ساکنانی که در همین اطراف زندگی میکنند، سالهاست که در یک حالت خراب قرار دارد. مقبره حضرت بابا یکی از یادگاری‌های معماری عصر 14 می باشد که در مرکز شهر جایگیر است. از همان دوره تا امروز این موضع قدمجوی بزرگان و زیارتگاه آدمان است. این مکانی تاریخی از مناره و مسجد عبارت می باشد. بار آخر مناره این زیارتگاه عصر 18 روی تعمیر را دیده است. بنا به معلومات ها مسجد حضرت بابا از مقبره شیخ مصلح الدین دیده تاریخی زیادتر دارد و قدیمترین مکانی مقدس به شمار می رود. حالا این موضع تاریخی سالهاست که در حالت خراب قرار دارد. شیخ مقبره حضرت بابا علی خان آخوندزاده می گوید اولین نماز جماعتی ساکنان در این موضع خوانده شده است و اینجا یکی از عبادتگاه ساکنانی همان دوره محسوب می یافت. یکم نماز جماعتی همینجا خوانده شدگی از همون وقت سر کرده تا سال 1926 سال همین درگاه نماز خوانده میشد. من خودم همینجا به تولد شدگی از همون دوری که حربی ها آمد 58 سال ایسون به اینجا ولنگار نگاه بینده کردگی حربی ها اونجا های حجره کردگی درونی مسجد. این ماندگی هاشان آمدگی ها اونجا نظر نکردگی مسجد به من مسجد حاضر حالتش خدا تا من نواربه گفتی تا حضرت بابا کمال خوجندی آخری عصر 11 و اولی عصر 12 در این مکان زندگی کرده همینجا دفن شدند. از روی روایتی کلانسالانی این محله اینجا قبرستان نیز بود، اما امروز از آن اثری نمانده است و جای آرامگاه خانه های بلند آشیانه استقامتی قامت افراخته است. از مکانی تاریخی امروز تنها مسجدی که ویرانه است و سونهای نقشدارش آن را نگاه می دارد و مقبره حضرت بابا مانده است و خلاص. این حالت امروز شیخ مزار علی خان آخوندزاده را نیز خیلی نگران کرده است. او نقل می کند که زمانی کودکیش پوره در اطراف مزار گذشته است. آن زمان این موضع یک مکانی آباد و زیبا را می ماند که همه روزه ساکنان به زیارت و عبادت می آمدند. شخصهای انچه نمایان شهر ما غمخواری همینجا شدند. یکی از همینها اکادمیک نومان نعمتوف همینجا به سال 57 در آمد مسجد رساله علمی نویسگی حالا همون مغول برفتگیش و هاکذا همون رساله علمی همون نعمت فنده. من از کتاب ها سرچشمه ها گپ بزنم. دویم شخصی که همینجا به غمخواری کردن اینا اسدالله سیدالله جان پروفسوری همه اونیورسیتی خیگو و یا هم برفتن اینها برفتگی از حیات. سایم آدمی که در همینجا غمخواری میکنن کسادیان این صادرخان عمرов کتاب نویسگی کتاب من به حجه کردگی همون کتاب درباره حضرت بابا و دیگر عزیزان همون دوره همون عصر 11 یا عصر 12 همون کتاب هم بشه و یا نامبر کردگی صادرخان عمرов. در همین حال مدیر شعبه سیاحی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت عبدالمجید رحیموف به ما اطلاع داد که مقبره حضرت بابای کمال خوجندی در فهرست شرکت‌های سیاحی قرار دارد، اما در توازن کمیته سیاحی نیست. بنابراین تعمیر و برقرارسازی این موضع تاریخی نیز برداشت آنها نبوده است. همون حضرت بابا در فهرست خط سیر شرکت‌های سیاحی هست، لیکن وای در توازن وزارتی فرهنگ باشد یا که ریاستی فرهنگ ولایت است، ما فقط برای جلب سیاحان همکاری میکنیم برای همین موضوعهای تاریخی و در توازن کمیته سیاحی نیست. امروز سنه 27 سپتامبر روز جهانی سیاحی می باشد. بنا به اطلاع مسئولین تشریف سیاحان داخلی و خارجی در دوره پاندمی خیلی کاهش یافت. مدیر شعبه سیاحی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت عبدالمجید رحیموف اطلاع داد که سال 2019 و 2020 تشریف سیاحان داخلی و بیرونی نسبتاً کم بودند.
аммо давоми 6 моҳи соли ҷорӣ бошад беш аз 90 000 сайёҳон аз мавзеъҳои тарихию фарҳангӣ дидан намуданд ки аз ин шумора наздики 700 нафарро сайёҳони хориҷӣ ташкил медиҳанд. Пандемияи COVID-19 дар тамоми кишвари олам таъсири худаша расонд, аз ҷумла ба соҳаи сайёҳӣ низ таъсир расонд. баъди ин омадани ҳамин пандемияи COVID-19 аллакай ташрифи сайёҳон дар кишвари мо аз ҷумла дар вилояти Суғд коҳиш ёфт. хусусан мо аз соли 2020 инҷониб бисёртар барои ҷалби сайёҳони дохилӣ корбарӣ карда истодем. нисбати соли 2019 аллакай вазъият беҳтар шуда истодааст. шумораи ташрифи сайёҳони дохилӣ дар мавзеъҳои сайёҳии мо бештар гардида истодааст. умуман мо дар давраи пандемия бисёртар бо дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат ва раиси вилоят муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода барои ҷалби сайёҳони дохилӣ корбарӣ карда истодем. дар вилояти Суғд сомонаи сайёҳӣ бо номи «Хушомадед ба Суғди Бостон» бо 5 забон таъсис дода шудааст ки сайёҳони дохилаву беруна метавонанд аз он истифода кунанд. дар ин сомона тамоми мавзеъҳои тарихию фарҳангии вилоят бо маълумоти пурра ва дақиқ ҷойгир карда шудааст. бино ба иттилои масъулини шӯъбаи сайёҳӣ ин иқдом бо мақсади ҷалби ҳарчи бештари сайёҳон рӯи даст гирифта шудааст. мо тамоми он инфрасохторе ки барои соҳаи сайёҳӣ тааллуқ дорад дар ин сомона ҷойгир мекунем то ки дастраси зарфиятҳои сайёҳии ҳамин вилоят бошад ки мардум бевосита аз ин сомона истифода баранд. ҳамчунин мо боз дар ҳамин стратегия ба нақша гирифтем ки оянда порталҳои сайёҳиро таъсис диҳему тамоми маконҳои сайёҳии вилоятро ҷойгир кунем. гузаштаро надониста ояндаро сохтан душвор аст. аз ин сабаб қаҳрамони гузориши мо шайхи мақбараи ҳазрати бобо Алихон Охунзода мегӯяд маҳз ҷойҳои тарихӣ муайянкунандаи тариху тамаддуни бои тоҷикон буда маданияту фарҳанги моро ба ҷаҳониён муаррифӣ менамояд. аз ин рӯ вай аз барқарорсозии ин мавзеъи тарихӣ то ҳол умед дорад. ҳамин даргоҳ баъзе ҳоланги соҳибкоро ҳаянд ва ҳоям омда ҳаминҷо ҳиссигузорӣ касодиянд соҳибкороянд. худо агар хоҳад бо ҳоланги ҳамин навори шумо дидан баъд ҳамонҳо ҳамон соҳибкорҳо ҷунбишу медаранд, сони баъд маблағ меёванд, сони ҳукумат ҳамин роҳбарӣ карда ҳаминҷо таъмир карда метиҳанд. ин ҷои тарихӣ. мардуми Осиёи Миёна аз ҷумла тоҷикон аз гузашта то ба имрӯз ба зиёрати ҷойҳои муқаддас ва гиромидошти мавзеъҳои тарихӣ ки номи онҳо бо шахсиятҳои маъруфу барҷастаи тарихӣ машҳур аст аҳамияти хоса медиҳанд. ягона хоҳиши қаҳрамони мо Алихон Охунзода низ ин аст ки мақбараи ҳазрати бобо дубора эҳьё гардида насли наврас аз тарихи ин ҷо огоҳ бошанд ва макони ташрифи сайёҳон гардад. зеро ҳифзи ёдгориҳои тарихӣ барои тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва эҳтирому арҷугузорӣ ба гузаштагон мусоидат мекунад. гузориши Фарзона Шамсиева, Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.